Reka tubasuhuze bakunze Ubumenyi TV aho muherereye hose mu Rwanda no hanze yarwo, amahoro y'Imana abane namwe. Ngiye muri kumva kuri mikoro ni Maniraga Felix, nkaba ngiye kubagezaho amakuru y'uyu munsi. Amakuru y'uyu munsi turahera mu karere ka Rubavu. Ubuyobozi bwa polisi y'igihugu bwagiye guhumuriza abaturage bo mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu, nyuma y'uko umupolisi arashe umwana wari ugiye ku ishuri. Biravugwa yuko abapolisi bakorera mu murenge wa Bugeshi ubwo bari bari gushakashaka abakora amagendo bazwi ku izina ry'abacoracora. Barashe umwana w'umunyeshuri witwa Mushinzeyezu Emmanuel. Mushinzeyezu Emmanuel, Imana imwakire mu bayo. Uyu mwana akaba yarashwe mu gihe yari agiye ku ishuri. Turihanganisha imiryango yabuze uyu mwana, twongera kwibutsa abantu bo muri Rubavu bakora ubucuruzi butemewe bagatuma habaho ibitateguwe. Ni muri ubwo buryo polisi y'u Rwanda yakajije imirego. Reka aya makuru yacu tuyakomereze mu murenge wa Mbuye, aho abanyeshuri berekanye igikorwa cy'indashyikirwa. Ni abana beza cyane, ni abana bafite ubutwari, ni abana bakunze igihugu, ni abana badasanzwe. Aba banyeshuri 9 biga mu ishuri ribanza rya Cyombe, umurenge wa Mbuye, bahembewe igikorwa cy'indashyikirwa bagaragaje cyo kuramira ibendera ry'igihugu ubwo inkubi y'umuyaga yashakaga kurigwisha. Nyumvira aba bana rwose, nyumvira we baba we. Bagaragaje ubwo butwari ku itariki 2 Ukwakira umwaka w'ibihumbi 2024, ubwo hagwaga imvura nyinshi cyane. Ibaza umwana utatinya imvura, oh my God, ivanze n'umuyaga mwinshi. Umwe muri abo bana yasohotse yihuse cyane, ubwo yari abonye ibendera ryizunguza cyane ryenda kwikubita hasi. Reka aya makuru yacu tuyakomereze ku biciro. Ibikomoka kuri peteroli mu Rwanda byagabanyirijwe ibiciro. Ku byatangajwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe na zimwe, zirimo izifitiye igihugu akamaro nka RUDA, itangazo ry'urwego ryo kuri uyu wa 2 rigaragaza ibiciro uko bigiye bikurikirana. Litiro ya lisansi izajya igura 1,578 by'amafaranga y'u Rwanda. Ikaba yavuye ku giciro cy'1,629 y'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe litiro ya mazutu
iri kugura 1,576 y'amafaranga y'u Rwanda. Iyi mazutu ikaba ivuye ku giciro kingana n'1,652 y'amafaranga y'u Rwanda. Ni amahirwe ku banyarwanda twese, ni amahirwe ku bantu bakora ingendo hirya no hino, ubwo twongeye kugirirwa ubuntu, ibiciro bikagabanurwa ku bijyanye na peteroli. Reka tunyarukire mu Bufaransa. Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yigaragambije kuri mugenzi we Emmanuel Macron. Tshisekedi ari mu Bufaransa aho yitabiriye inama ya 19 y'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha ururimi rw'Igifaransa. Ni inama yitabiriwe n'abarimo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Ku wa gatandatu tariki 4 Ukwakira nibwo Perezida Emmanuel Macron yayoboye umuhango wo gufungura ku mugaragaro iriya nama, mbere y'uko ku gicamunsi cyo ku wa gatandatu hari ibiganiro byo mu muhezo biri kwiga ku bwumvikane hagati y'ibihugu. Amakuru yemejwe n'abarimo ibiro ntaramakuru bya AFP byabonye Kongo avuga ko Tshisekedi yanze kwitabira iriya mihango mu rwego rwo kwigaragambya kuri Macron, aho yari yanze kuvuga ku burasirazuba bwa Kongo ariho hari abaturage bavuga Igifaransa benshi, ku makimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo. Reka dukomereze amakuru mu Ruhango, aho umuyobozi mukuru w'ishuri ry'imyuga Lycée de Ruhango Rwemayire Rekeraho Pierre Claver avuga ko yatangije igikorwa cyo kubaka kaburimbo nta nkunga ya leta ahawe. Akaba ari umuyobozi mukuru w'ishuri riherereye mu mujyi wa Ruhango. Uyu mugabo ni umwe mu bantu twavuga ko bakoze igikorwa cyiza cyane, aho umuntu agira igitekerezo cyo kubaka umuhanda. Ni bakeya batekereza igikorwa nk'icyo ngicyo ndetse bakagikora batarebye inyungu zabo bwite. Ni n'aha dusubikiye amakuru yacu, naho utaha murare aharyana.